Divî şerê di navbera PKK de û dewleta Tirk de ku ji heştê û çara dest pê kiriye û berî heştê û çara jî gelek cara mero di medya PKK de dibîne behsa zaroka dike, behsa qurbaniyên zarok dike û PKK hingî wilo di medya xwe de wilo dilsozê zarokê Kurd e û zarokê dinyayî ye êdî wilo mere dike ji baweriyekî ku gerek PKK li cihê UNICEF rûnê bi qasî ku wilo li ser zarokê Kurda dilşewat û dixwaze zarokê Kurda bişîne dibistana, dixwaze zarokê Kurda dûrî şer û pevçûna bike. Rexneyên tund li dewleta Tirk dike. Rast dewleta Tirk dewletekî kujer e û berî her kesî berê xwe dide zaroka û ev di komkujiyên 1925 jî di 1930 li Dêrsimê jî ev polîtîkayê hanê di dîroka Tirka de diyar e. Heta roja îro berdewam dike. Lê baş dike em li rejîma PKK binêrin heya çi derece rêz ji zaroka digire û heya çi derece rêz ji qanûnên navneteweyî ê ku parastina zaroka dike. Em binêrin ka PKK heya çi derece ne wek dewleta Tirk e na zarokên Kurda diparêze, zarokê Kurda dûrî şer dike, zarokê Kurda dûrî çekdarkirin û leşkerkirinê dike. PKK gero rêxistinekî bi vî rengî ye. Berî demekî li dadgehên Ewropa ev ji kengî de PKK dixwaze xwe ji lîsteya terorê derxîne yanî bi ser bikeve bi ser nekeve ev mijarekî din e lê dadgehên Ewropî dewa PKK red kir û ji wan got na hûn hîna heta dema niha hûn rêxistina terorê ne û delîlê tiştê ku hûn ji me re pêşkêş kirî nebes. Bi vî rengî edaleta Ewropî, dadgeha Ewropî bi siyasî nesiyasî bi bersivekî vî rengî ji PKK da. PKK heq kirî vê bersiva hanê erê heq kirî vê bersiva hanê. Kurd qurbaniyên Kurd werin dadgeh ji PKK re vekin wê vî hukmê hanê li PKK bibirin. Ev kesên ku di nava PKK de hatine tasfiyekirin malbatê wan werin mehkemekî ji PKK re vekin wê eynî vî hukmê hane û zêdetirî wê ew ê li PKK vekin. Ne tenê wilo, ne tenê lîsteya terorê jî wê serkirdeyên PKK bi tawanên şer, bi cinayetên şer tawanbar bikin û li wan hukm bikin. Dîroka PKK a fermî nadizî, a fermî a ku bi destê PKK hatiye nivîsandin ne rikberên PKK yanî vê dîroka hanê didin diyarkirin na dîroka fermî a ji navenda wê ji navenda çapemeniya PKK ji rojnameya serxwebûn ew tenê bes e ku mere piçekî lêkolîn tê bike merê bibînin ku PKK çawa cinayetê şer kiriye bi belge di hindirê vê rojnameya hanê ji bilî vîdeo û gelek bi tona delîl hene ku PKK cinayetên şer kirî ne tenê rêxistina terorî ye rêxistinekî wilo tarî û reş e ku cinayetê şer kiriye. Em biçin vîdeoyeke mîn piştre dîsan vegerin. Tiştek devre gel. Bere tu çavayı, ha çavayı. Serkan Ligori deri ana henekî zaten peşketin heye. Ama em bêjin peşketina tamam Ligori Parti me tamamî pêk neaniye ama henekî me jê girtiye yani. Henekî em karin em dibêjin henekî em bawerim bixwe. Em bimeşin bi vê partî. Berî çend rojan bi vê vîdeo hanê li ser Twitterê daxist û min jî ji sosyal medya ji kî ji dost û alîgirê PKK ê ku bi ehmeqî û bi cehalet û bi nezaniyê reklamê ji PKK û ji Apo re dikin nizanin ku ev reklama hanê ters li wan vegerû ku wekî delîlekî li dijî Apo û li dijî PKK yê dwarê
لشکرکرین یان جی چکدار کرنا زاروک آدما کو وی ویدیو هانی دوباره کر لسر حساب خوی تویتری اپو چی دین بون هار بون بچورا کتن تشتک نمان و خودی سا جعبه خو گرتون دوی خو بکرن و کانیا ناموس و شرف جوان درهات وش بوزي وان وش دفي وان وش شعبي وان وناموس وبناموس يعني خكرن باف ودي واب وخال وخارزي ناموسه وسر خلكي ايدي شرف وناموس ورمته بلاد كنت خواستن بهانه جوي فيديو هاني ببين افزارو كي دوی ویدیو هانه ده که سال 1999 تشتكي بلق يعني اف ارشيفا PKK تشتكي باشه كل تجي PKK يعني دليل اللي تجي PKK 1999 للشامي كامبين PKK للشامي هبون بشتي كو كامبا لبناني هاد قرتن ابي قاعي للشامي هبون في زاروكي هاني وجنان ويدخل برسيني ها تو چوا خود بينه تو بري چوابو زاروكا كي وي بري چواب يعني بري جي زاروك ونهاجي زاروكا تو بري چوابو تو نها چوا تو تكار نوا PKK دي بردوام بك كباخ وكي كنت بزلامة كير بيبه ودستي خولو دكو برا بمي شاردك هو فيديوي او چلان دي جا سروكي مين نووي وويديد زاروكا لتنشتاوي وخستي لبرسيني وبرساج في زاروكي هاني او زاروكي هاني جناب PKK دي پرورده بيد به اري كسايتيا PKK ما تماميت ما يعني بيكناني ما بچكي قرتي وام دكارم بفي بچكي كوما قرتي ام دناوا ريخصني دناوا PKK دي نوا بارتيه دي بردوام بكن اف خديه في فيديو هاني لغوري قلك ساند بجن نوري محمود جو كوبانيه نها قاشو بردف كي يكينين باراستنا قل يبقى او نوري محمود وبربرسكي دقة سديدية اوي زاروك نوتوس سيادة قد 11 صالي كعمري بهيتنا او دناوا پرورده ایدئولوژی و سیاسی ده نها بی لشکر و برپرس و افکاف چند ساله جنوت و سیاد و حتی نها بی چند سال دناوا PKK دی اوی فربنی هانه زاروکتی ندید يعني ده جیدی کت ناوا PKK اجا آلیگر و دوست PKK لسر تویتر از در باز دم روشنامه وانن نویزکارن يعني جه قوت هار بون وكي وبخوشي كتن وبمشي كتن يعني خبر ودجون جدي عامر جخوش كامر جمال بات عامر تنة منطقي آخاف تنة نزانن بشرنجي برسوي بدن بهانه جوي جنايت هاني ببينن آكو آبو و بارتياوي كريه إيريشي شخصي مدن إيريشي مالبات وكسايتي مدكن تربية PKK ولو علمينا ولو أبوان تربية كريمة أبو خبروكو دجون وسخيف جدوي بدبارية برسفتنا بخبر وبإيريش وبدجون ورشكرني برسفدان اللي دبجون أفيزارو كهان هابي قمطان ودولة ترك تنوي ربيش دولة ترك داقر كرن أنا دولة ترك داقر كره وأز خودي شرف وناموسم ودولة ترك داقر كره وأردوغان كجره وأف ودما كمرو بيج أفنا يعني تشتكي ولو عجيبة يا جسارة يا حوجة داريا وبشرف وناموسي هي راستيك دولة ترك داقر كره اللي ريخصنا PKK جي آلاوه في دولة داقر كره از ذكرم فيجي بيش وانجام الميدانين دو ديار كرن حياة شقوناغي PKK كتي خزمتا ميتي ودولة ترك وجلاني خو بقر حياة قنديل دركب حياة كنت قصدي دركبه صبري اوكي كل حال الروجافا دشوتي اف لسر تويتري برسفين بفيرنجي دام بيكو بمنطق وبأخلاق وبسوية لأجي جارنا أجي بجم هوشنغو سيني فيسكار تلفربه تروني تبعاقروني
و شنگو سه کرد ایک قبول ناکه تجی برسوا وان بده او دبین یک از دبین ده او جی لوان ودگرینم اجي لوان ودگرینم و جوان هی کو میرانیه یعنی دشون و گوتن و سخیف و تشتین بویرنگی جسارت و رومت و میرانی نزانن کو اگر راستیه وره به منطق جی هم جوان خورترن به مجی جی بوان خورترن به اخلاق جی خورترن به ولات پاریزی جی خورترن و به دشون و خبر عجیبه اگر اف جیبه سلاحی و اف جی الجماعی اون بچرنگی بخوازن از دکارم اف شکل جمعانه شكيك ومكارتين أزانم بزمان كونجي فهم دكن يعني بور بآخر جبر ناقصها خمه يعني ندرد أشي جاري برسفامان ددم وداي وان راد كم يعني حسابي خوي تويتري وان دابيجم لچيروك اف كو افي كولترا هاني كولترا جناية شر چەکدارکردنا زارۆکە لە گۆری زاگۆنا ناونەتەوەیی جینایەتێکی شەر ناکەوێ یعنی چ قەیسە زەمەن دەم لەسەر دەرباز ببێ ناچ وێ بمینە جینایەتکارێن شەر کەنگی بژی ئەگەر داوا لە هەمبەری وان ڕابە وێ وەرن محکەمە کرد یعنی سبە پێکەکە نەمینیژی لێ ئەv هەموو بەلگە و دەلیلن لە هەمبەری ئاپۆ وێ دەردۆراوی ريخستناوي اف جنايتك شركة نكار نبيج انا شمر نبيج ولا دولة ترك لغوري زاغونا نابنتوي وين لاوروبا دجين وحون حمو افيكو غوتنو تشتاش مرد بيجن لولاتي اوروبا يعني هم ولاتيين اوروبا نجي وحمو زاغون وكريتيرين يكتيا أوروبا زانن وزاغون نابنتوي زانن روجنا مافانن نویسکارن روشنبیرن چەکدارکردنا زاروکا توانکی شر بێنیقاش یەک وی کاریهان بکە توانکارێ شەر بێنیقاش یەک و بەهانەژی ژێرە ببینە و پاراستنا vê kultura hanê bike û rexneneke ew jî tawankarê şer بێنیقاش دەژەش خۆر ون چلایقی خۆ دبینن کەرەم بکن هەنێک رابوون ژمر وێنەی مەسعود بەرزانی سەرۆکێ پەیدەکێ برێز مەسعود بەرزانی داخستن دەما چەک لە ملیوی بوو واواش خۆر بنەر مەسعود بەرزانی 16 سالی ڕاهشت بوو 14 سالی 15 سالی 16 سالی کابێ عمریوی چ قەیسەوی ڕاهشتی تڤنگێ لگوری گلک پرتوکا یعنی رحمتیه ملا مصطفى نشت كنت درباسي نافا الشر بده لي راشت فينجي لگوری قانونا نافنتوي اف چەکدار کرنه نه حزب نه پارتی نه ریخستن نه ملا مصطفى راشت فينجي و دا ملي لای خوی 13 14 15 سالی همو کس دبیجه کسین رکبری پدکیجی جلال طالبانی جی ولود بيجي يعني نكو ملا مصطفى بارزاني ولو رونشتي وكي آبو رونشتيه ولايوي مسعود بارزاني يا ادريس بارزاني شبياي وجيرد بيجي ها كات چوا خود بينه تبري چوا بو تنهال چواي تحاضرش بو شر هفال بفي منطقي آبو ملا مصطفى بارزاني تشتكولو تنكريه اگر فيديو كي ولو دسته PKK دسته آبوچيا لدجي ملا مصطفى بارزاني هبانا ناس جوج درخستبون تشتكي ولو مسعود بارزاني جو خوا شو راهشت فينجد وي عمري بچوك ده شاشتيه راهشت فينجد دمكي كو شورش هبو ده صالح شيستي وشيستي كي نصلا حزار ونحسد ونوت وسسيا نصلا حزار ونحسد و حزينها جور بدم ديار كرن كو PKK جكنگي ده زاروكا چەکدار کری به بلگه نه سالین حشتی و نوتی بو ساله شستی بو و چاقی حیا چه درجه پارتی دموکرات آگاهدار بو جه قانون ناونتوی جزانگولی ناونتوی یعنی افجی جهه پرسی لی نه پارتی دموکرات وکی پارتی نه رحمتیه ملا مصطفى بارزاني وک سروککی کردا و سروکی پارتی نوی وان زاروکی کردا
مجبور كري كرايجن تشكي تشتكي ولو تنا نا مسعود برزاني نا وكيدن لي اگر امورن وكيدن بنرن ام آلية دن بنرن اگر لاي عبد الله اوجلان هبا زاروكي عبد الله اوجلان زارو يوي ومالا خودي حزار جاري آفا زاروكي وي تنا تفليكو دخواست يعني اكو زاروكي وي چه ببه و تيكلي وي و دما كثيرة جناوي بو وبشتي كثيرة تيكلي وجنا فرن وبي حسابن وفقرن فلتوكا نجدت بلزان وني ببينن وفقرن فلتوكا سليم چروكا وني ببينن تفليكو جنان دخواست ببه بابي زاروكا اگر زاروكي اوجلان هبانا و اوجلان وان بتشك بكران اي بقولنا ها تحاضري شر هوال لايم اغلم تشوا بري خود ديت نها تشوا خود بري خود بينه وبرامي شابده يقولوا بزاروكي خرب بيشتغل يعني اي زاروكي خرب تفينغ وشكدار بكرنا بشان دانا شر تفلي ولوجي لا زاروكي مالا مصطفى برزاني دنافا شر دبون مالا مصطفى برزاني دنافا شر دبو اوجلاني و سروكي وي نووي ند 16 ساليا خوده ند 26 ساليا خوده ند 36 ساليا خوده ند 46 ساليا خوده روجكي جوجا نشي كردستان را نشي تفينغ وتفينغ لهمبري دجمنه داگركر في شك نتقاندي لهمبري كردا تقاندي حوالي خكشتيه للهمبري دولة ترك تشتكي ولو نكري قراسي تكوشرا قراسي سروكا سروكي نووي سروكي نتوي روجكي جروجا چيا نديتي جريلاتي پيشمرگتي نكري جاون يعني وندين مسعود برزاني بي كيم دكن اف اپوچين ولو بنزاني في فوتوي هاني داتينن پیش خو يعني كفر لو سري خو لدست خو لچوكا خو وكفر لو جلاني خوجي دخل نتني الخو دخل لسروكي خو نووي شي دخل باش gelekes got yani خواستن بانش في فيديو خانر بينن فيديو نوري محمود مناوي بيجي got كنا حتى روجا يرو دنافا PKK دنيا بحزارا وكي بحزارا نوري محمود هنا باش مالا خودي افاق وحتى نها نوري محمود جيانا خوش دست نداي لگلك زاروكين كردا 13 سالي 14 سالي 15 سالي 16 سالي كتن نافا PKK يعني د سنوري حجده ودبنيا حجده جيانا خوش دستانه زاروك كتن نافا PKK وزاروك جي يعني جيانا خوش دستانه اف چه قانونه ناون وگر روزنامه سرخبون هجمارين سالين نوتي يك نوتو سه نوتو چار حتى نوتو حفته حتى نوتو حشته وني بالسدا زاروكين كرد ببلغة بديروك بدتا بحموتشت زاروكين كتبلي PKK بونه وبونه چكدار وجيانا خو جنابا يعني دنابا شر PKK دش جيانا خو دستانه اف جنايات الشر جنايات الشر نشتغل نبيبن قوتن جو چينبن اف جنايات الشر از اینها هنک میناک چند ناف مج روزنامه سرخبون وکی میناک وکی نمونه جور پیشکش بکم بشترم بگر ناوی وی شهیدی هادی تمره ناوی وی کود آل روباره لسلوبي 1975 هاتی دنیای ده حشته و نهاد تبلی PKK بویه و ده نوت و دوا ده جیانا خوش دست دایه انگو دما تبلی PKK بو 14 سالی بو دما جیانا خوش دست دا 17 سالی بو دوان هر دو هجمارا جیده تمنی وی شهیده هانه نه تمنی عسکریت زاروکه ev navî wî bilend Önerê navî wî Kot Aldar li Milazgirtê 1976 hatiye dinyayê
حەزیرانە نۆت و یەکێ تەولی پێکێکێ بوویە ئەیلولا نۆت و دوا ژیانە خۆشە دەستدایە ڕووبارۆک ئانگۆ دەما تەولی پێکێکێ بوو 15 ساڵی بوو دەما ژیانە خۆشە دەستا 18 ساڵی بوو. ناوی وی جیبرائیل یلمازە ناوێ کۆت زنار li Başkalê 1974 hatî dinyayê 1980 tevlî PKK biyesiyê Ağustosa nod û dua jiyana xwe ji dest daye ango dema tevlî PKK bû 15 salî bû û dema jiyana xwe ji dest da nû dikeve sala 18 sal. Ev şehîd gelekî biçûk e ji xwe li temenî wî binerin navê wî Elîşan Karadağ e navê kot Aydin e li Iğdirê 1974 hatî dinyayê 1989 tevlî PKK bûye û di Ağustosa nod û dua de jiyana xwe ji dest daye. Navê wî Şervan e navê kot Kahraman e li Başûrê Kurdistanê hatî dinyayê navê dê û bavê wî nediyar e sala 1977 sala notî tevlî PKK bûye û di Eylûla nod û dua de jiyana xwe ji dest daye. Yani ev jî pir biçûk e 13 salî tevlî nava PKK bûye û 15 salî jiyana xwe ji dest daye. Kerem bikin, fermo temaşa bikin. Ev jî fotoyê hin zarokên çekdaran di nava refê şoreşgera de. Nav Erhan Güven navê kot Şervan li Wanê 1975 hatî dinyayê 89 tevlî PKK bûye û nod û dua de jiyana xwe ji dest daye rûbarok. Nav Emrah İke navê kot Tekoşer li Hekariyê 1975 hatî dinyayê nod û yekê tevlî PKK bûye nod û dua jiyana xwe ji dest daye ango 16 salî tevlî şer bûye û 17 salî jiyana xwe ji dest daye. Ev jî navê wî Metin Aslan e navê kot Dijwar e li Nusêbînê 1977 hatî dinyayê li nod û yekê tevlî PKK bûye li nod û dua jiyana xwe ji dest daye. 14 salî tevlî bûye û 15 salî jiyana xwe ji dest daye. Nav Niyazî Alagöz navê kod Hogir e û 1975 hatî dinyayê nod û yekê tevlî PKK bûye nod û dua jiyana xwe ji dest daye 16 salî tevlî bûye 17 salî jiyana xwe ji dest daye. Ev
فوتو وان انفرماسیونی هن همو ji rojnama serxwebûne rojnameya navendî a rêxistina PKK ev yanî serê sedî ez çi bêjim serê sedî nizam dehê ji hejmara zarokên ku di hindirê rojnameya serxwebûn de hatine elankirin ku tevlî PKK bûne û kengî jiyana xwe ji dest dane ev hinek mînak me anî pêşberî we ji ber ku nas bikin ku kultura biçekkirina zaroka leşkerkirina zaroka kulturekî esîlê di nava PKK de hemû berpirsên PKK li gorî vê kiryarên hanê tawankarê şer in ji ber ku biçekkirina zaroka leşkerkirina zaroka li gorî zagonên navnetewayî tawanê şer e cinayetê şer e çû qîse sal li ser derbas bibe hukmê wê cezayê wê nekevin dibe nedikeve li gorî van enformasyonê hanê saziyên hiqûqî dikarin li hemberî PKK dost vekin. hemû ji rojnama serxwebûnê min tiştek ji cem xwe neaniye binerin yanî dîroka vê rêxistina hanê heya çi derece li gorî qanûn û axlaqê şoreşgeriyê welatparêziyê ji mir diçin behsa tirka dikin yekî ji mir dema Osmaniya de esker çawa dikirin zarok yanî ev ne delîl e dewleta Osmanî komkujiya bikin çê nabe PKK jî bêje wela wan jî kirî dem jî bikin dewleta Tirk zaroka bikuje ne delîl e ku tu rabe dibêjî wela debere PKK jî zaroka bikuje ji xwe di nava şerên PKK û êrîşên li ser gundiya û zarokên ku di malê xwe de di gundê xwe de hatin û kuştin bi agirê PKK ewana deynin alî ew mijarekî din e ew meselak din e lê zarokên ku di nava PKK de bûne çekdar ev cinayeta şer wek min got ev hemû kesên giregirên di nava PKK de ji ber vê ma niha ez yanî ez bimrim ez bên kuştin bi çi rengî jiyana min bi dawî lê bê meselak din e bes ev belge wê bimînin û ev vîdyo jî wê bimîne û ev kesên ku di nava PKK de hemû wê werin kişandin mehkema niha dixwazin xwe ji lîsteya terorê dexînin rojekî bê ew ê were daweyê mehkemeyên şer li wan cinayetên şer ew li wan vebe ne tenê çîroka terorê çîrokên din meselên din asibe çareserî vebe û şertekî ji şertê çareseriyê ku Duran Kalkan Mustafa Karaso Sabri Ok Cemîl bayîkwarin Ewropa dîrekt ew ê dewê li hemberî wan vebe û belge ji kur delîl ji kur ji rojnama serxwebûn ji rojnama serxwebûn ku her kes dikare PDFê wê û ez reca dikim ji hemû kes lêkolîner PDFên rojnama serxwebûn hemû li cem xwe derxînin deynin li cem xwe wekî erşîv wekî belge wê lazim bibin rojekî bê hûn ê bi hewceyî van belgeyê han bibin ji bo rastiya PKK dîroka PKK ji devê PKK li dijî PKK ji belge û ji erşîvên PKK ne ji pirtûka Necdet Bulzan yan jî ji pirtûkên Selîm Çirokaya yan jî Salahedîn Çelik û ev giregirên ku berê di nava PKK de bûn û pirtûk û bîranînê xwe û belgeyê xwe gotin na belgê ev neyê qebûl kirin evana hemû ajanin mîtin xerabin xayînin nizam çi lê ji belgeyên PKK ji rojnameya PKK ji rojnameya serxwebûn gelek belge hene ku PKK wekî rêxistinekî terorê PKK wekî cinayetî şer ne ez dibêjim rojnama
سرخەبوون دەبێژن